page 358 et 359 ka tafsir al-Qur'an de sura 24. Wa idha balagha al-atfal sipay koy ko yottike min ko me modon al-huluma kelle fu ye'am falyasta'dinu be duisino kama sta'adana alladhina won disinorde be min qabli maditibe be kadhalika kunani bayyinu Allahu lakum Allahu nam bangini rande ayati ayaje makko den wallahu kan kolla alimun ko andudo hakimun ko nyenyude nyaawre makko. Wal qawaidu beedo horebe beedo nayebe minan nisa'i morde ka sonnabe allati ben la yarjuna tawbe tijjaki nikahan resegol falaysa alayna wanalna faybe jonan bakatu an yad'ana de be itata thiyabahunna chonci mabbe din ghayra mutabarrijatin harawno nabe finyimbe bizinatin tudari mabbe den mubasharatan be yaltina wan yastafifna wuri ko de be nefinoto harbe itali jilbabon be itali tigar de khairul lahum buri be mojjande wallahu alla samin ko nano alimun ko andu kono si sonna jon hebi ila 60 ans natiri dowton haray mo yafa jilbab mo yafa tigare laysa ala al-ama wana lino fawi bundon harajun bittindi wala ala al-araji wana la yo harajun bittindi wala ala al-maridi wana nawnu don harajun fawi bittindi wala ala anfusikum wana wonkiji mon din fawi anta akulu le nyamato min buyutukum imorde cuudi mon din aw buyuti abaikum ma cuudi babirabe mombe aw buyuti ummahatikum ma cuudi nenirabe mombe aw buyuti ikhwanikum ma cuudi musibbe mombe aw buyuti akhawatikum ma cuudi bandirabe mombe aw buyuti amamikum ma cuudi bappirabe mombe aw buyuti ammatikum ma cuudi yayirabe mombe aw buyuti akhwalikum ma cuudi kawrabe mombe aw buyuti khalatikum ma cuudi nenirabe mom mawdo aw ma malaktum mafatiha ma din cuudi di jogi don sabeje mun den aw sadegi ko ma cuudi jatigibe mombe wallahi sa alaykum wa nalna fawi on junahun bakkatu nan ta kulunde nyamato jami'an on fo harahi don hawti aw ashtatan ma hidon sirti fa idha dakhaltum kunitun sunnata buyutan isudu fasallimu ko yon salmin ala anfusikum e do wonkiji mon dum tahiyatan hewrando min indillahi mordaka alla mubarakatan wadando barki tayyibatan labundo kadhalika kunni bayyinu Allahu lakum alla bangini rantan al ayati ayadan la'allakum nugasanon taagiluna wa haqqilay wailitan innamal mu'minuna ande no gomdi meben alladhina ko ben amanu gomdi be billahi wa rasulihi la makko ben wa idha kanu sibilatike ma hondude makko ala amrin ififiyake jami'in mo be hawtondiri fim lam yadabu be hatta yasadinu wa be wayno moto innal ladina ande ben yastadinuna ka wayno tobe ma ulaika alladhina ko be won be yu'minuna gomdi be billahi Allah wa rasulihi la makko fa idha sa'zanu kasibe wayni kemali ba'di sha'ani fi yoga ifiyake mabbe fa'dan yana liman shi'ta kala yiduda minhum e mabbe wastaghfir lahumullah insinanu dabe ka Allah inna Allah sabu Allah ghafurun ko ya fatodo rahimun ko yurmetedo la tajalu watan wadu du'a ar-rasuli noddandu ne laadu dum bainakum hakkune mo ka du'a ibadikum wa noddirto yoga e mo ba'dan yoga e onagol wi Muhammad hey dum don hana qad ya'lamullahu gumdi Allah hino andi alladhina ben yatasallaluna sortotobe minkum e modon liwadan ka moltagol yaha san waynagol falyahdari alladhina yoreno ben yukhalifuna wombe lundade an amri ga yamirore Allah de an tusibam fi wata hibbe fitnatun fitna aw yusibahum ma haba bi adabul ta'limun musude ala fahame inna lillahi ande ko Allah jeyi ma fi samawati konkon ka kamuli wal ardi ka leedi qad ya'lamu gumdihi mu andi ma antum konko wonno alayhi edo mudum wa yawma yurja'una an yande be rutta ilayhi faade ka makko fa yunabbihum hum pitaybe bima amilu sabu konko be golli wallahu kanko alla bi kulli shay'in kalawndo alimun ko andudo suratul furqan bismillahir rahmanir rahim tabarakalladhi mojjere Allah nde mawni odo Allah jo nazzala furqana jippin do sendidirde gonga e fenande ala abdi do jiyaado makko liyakuna fi latana lil alamin onande tagore den nadiran wajotodo alladhi on Allah jalahu kanko den mulku samati lamagol kamulidin wal ardi ilayidin wala yattakhidhu jogitaki wala dan biddo wala yakul lahu latanaki wa sharikun wondiddo ful kafididdo fil mulki ender laamu makko ngun wa khalaqa o tagi kulla shay'in kala hunde faqaddarahu